Gusto ko dinanantakan Corona Ponsara Kailan sa to Harosong lihon Harosong lihon No ditambalo Yesus kasasarit Korowo mamamoduli Ay soko'y ilan sinulong Kadang ko to Yesus nasundiho Harosong di Sanong hari Sabat kumadati din sanan. Puji Tuhan tu harohot kasagaan kumadati dot kapag yampay kago kaswaban na bay no. Umbalay kuno diteno nga R kalalain R no pohom ing kakanod kanu sumuang na puji Tuhan tu sinumimban nila don sel kombot ay sa R kalansanan dat alumis dati piramutan dati atak pakatilambus kanaw misisa takod suang sambayang kinarahingan isong radyang surga kung sikaw dot kaswabon na sabat dabay no kano kaguyahay kapag yamong maya dot sambayang dot misuswabiti sanang dah dot nuno na pa embulayan dahay nga manahak dot kagiratan manahak lagi susunod kumad kaposyon rohani dahay tin sambayang dahay songaran Tuhan Yesus amen. Kay kaswabon na po bay na hom tulo na po panambarasan dati nga otampupuan numan pa impohod iswang kaluaran hapodam walu man po kapilo nga mantad ayat hapodam talu gisom dot dun hapodam turo sayra na pod imusa na silih dot mangigitanon di tulun-tulun da Israel haradi timpu dot isiyon na po nga ikamoyon dot mangadili teko memisara iti tulun-tulun da Israel sayra data daw da suab irikaw na di musad ipagilitan di tulun da Israel di inapadi tangolun nga paingkakat tahiri taguangan di Musa sarahan nundad mantad dot kaswabon gisambo asadapan sayra na pa din nakita di tiwanan di Musa hit kaindalanan di Musa nga kadis siya di itinapot pawansayan numiagaliti nga nunudi kamayan nutiati nakura tu sangulun ka na pairikaw ila napot tangolun nga oinsanan dot paingkakat ta itaguangan no mantad po kaswabon nam gisam sa dapon boras simbar di Musa kakuan na po nga rumikatilo kumadoho dot mokiano dot tutudok ka kinarahingan sayra na pod harohit imbulayan ipagilitan diolo nga rumikat kumadoho iho na pondohom mangadili diolo nagi papasunod ako kumadilo nuno katapanam kaputusan na kinarahingan nga simbar pa dit tiwanan di Musa ay asa nang iti pawon sayon nuka iya na pa nga ahuyan ko iya nagi ilat tangawlun ngay tu iti napakaraja no nga agat at muntok dia amu no asapan da papaindalan da sangulun kumbal takay
papaindalan da karajad Sangulun no, dam kagumuan iti karaja daun sen dati nga miagal hidit Sangulunan ibo. Minggu di bay no, umbalod ay mina minamon saya kudit kuda kuda dat kiumur-umur na kalahing gabarit ya digi. Mantad da pa di minangurias gisambot it minamalihong pinapasang piro na di tadaw ko di hoy. Talu tadaw. Talu tadaw apa na siap. Nakuro. Ako ano pa nga Sangulunan. Muna ta sa barit ya di mantad da pod pukul lebih kurang pukul 8. Kembali na gisambot ang pukul 10. Ay kasari na siap di kanihab. Anuan ako pada senja amo siap na dari di kanihab. Ano rumihat at pitangadaw to mumugusa na kadagyam. Paingkurah piadat sa Sangulun nga akoro nohot ay tangkop bo. Sa kiramiagal ko mangihang sa Sangulun ka na pohom. Monatas ka piya nga akoro na tangkop. Misuay no mati ka piyad. Harakoruhango. Imiagalit samangat no nga haro mo. Nga sa Sangulun ka na pohom. Iya na Sangulun. Kairak ka nga Sangulun ka na. Harhot pakiuhupan no nga Sangulun ka na. Nga iya di na rin. Iya di na nawayaan di Musa ka daw. Mantad ko ay ginumuan di tulunda Israel. Makiano tutuduk nagi makiano hila dat paingkurahot ay pendapat di Musa right ko pagindalanan ko sen dielo iri na did o kita dilet tiwanan ni Musa kontak kiti mano ka huyan kondo ko piyo ka tokom kau ningay mo ti lagot 7 minute lagi kau ningay ni goyang dumanga ay nagya sa Sangulun ka piyo okay. Jadi saya na pod intangan to kolot pendalanan ni Musa ilo na po nga ay karait dot pelayanan. Ngonto ko na po di imbulaya komando pelayanan o miagal ko igereja. Saya na pod ay sumambayang tokod isuang gereja kabaktian kumayan ko. Nga ina po tugas-tugas sa gereja edi nga agumo. Impun to kono pohom mantad po di komandot mamalana edi gereja momorisi mangimuhaw. Isay kasariot ay momorisi gereja di hinodo kayo. Haragojian ko harahi tukang kabun gereja hari bayaran ikut giliran ikut keluarga ikut kumpulan tumbayan ako magyagal to kono pati hinado kayo nga iso na pakadaw masaalad gereja nga itit momorisi gereja nombalan nga ito kono sukarila ay say mo nga harap yay mo nga sukarila nga iya na po rin sakir na borosan na sukarila sakirod gajian dati nga masa ala kagut timan gajiyay kadang-kadang got ato ko puas di karajas siyo intangan to kono po nga iyo di haro po pasunduran dot ay pausawon da sang kurohit sang
kuroh koborisi teko kopulang it pamalana toko. Anda o puasa ginahunod di nga kuren pod iri natur ikagugiahi gajian nga ay mo na pot kapio bo. Ngaranod ay okito kongoy ay muhawan na po'y okito kopio inapondoy so ngilisok-lisok ando. Sumingkatud ko nga sampuay-puay tatud kuro hara abok intanwi korupsi nga aya mirikaw ko nga okita nuhit iabok ko tay nangalap kano mo'y pangkatunturo nga mirikaw ko na mati nga to kom kasap na mati nga pakong iri nohot ay awayaan takot eh. Gutong ruyong puji Tuhan tumbayaan ako dot ay kaindalani gotong ruyong dati jadwal hara jadwal ikut keluarga paling kurap ya nga haran na pakasariit bohiton gotong ruyong hara 5 tulun akon komunikid timpuk karikat nga 5 tulun bobos haro na kanto 3 tulun haran na pakasari mangkir nga irin matugadit ang sibuk kandod alasan. Jadi akan pa kayo mamalana gereja orikat nanday tugas-tugas sa kabaktian ngono pondahit asukup kopyom penyambut tetamu kurang penyambut tetamu puji-pujian isay puji-pujian it monedas-nedas di piano pemain musik pemimpin kebaktian doa pembuka isay mision isayot pemimpin kebaktian khotbah isay pemimpin sekolah sabat sekira na pemandati po kabo ta mod sukarila kaham ay say mong adigi atapat kapyo bo ay insan indo haro hikanto nga asasaru na porihom maginuhu no iya dinar iya dita ka na bo ako nanto ka na maginuhu ay haro piyahi mongoy nga ako ni ka anaro kon ka anaro ka ngayan 1 sabat 2 sabat koboros nandod ay pagisosolianan to ko oy iyo no ko di may pondodo ko bay no ka jadi ay maging sa duot kapurimanan to ko tidahay nga iya tihi harimang ko iya piyahat ay Pinoy lo nakatantu det o iya o khotbah det hari sabat ka nga makiganti mau tidak mau isay di hotu otong pupuan oh ngo uhotay siyo kasadia kasari isil lo boh ka jadi intangan ako na podilot nawayaan di Musa nga o kita ditiwanan di siyad ay milutiyati ka no kasiyad dilod ayat kapadam turu amuti osanong iti pawon saya nutiyati ka kamuan na pa itang pinay nga tugas-tugas sa gereja nga sakira na pod atang pupuan na sangulon naman to ko ay osanong itiyad ni isay momonsed inapay kanta kanidi nga osanong isay papainta lang mada da tugas isay no pa dati mada da tugas madad anuan da tugas iyati mo ti papainta langget kanta kanda amu osanong dohire no kuro atang pupuan na sangulon na tay kadua tulun talo tulun moy no pod atang pupuan at pira-pira na tulun nga magyuhup to ko
Jadi ino podi popintalanggot. Oso nang hiridi nga iati tu muhup supaya det moy ay boroson det oso nang ngit kantakan moy da ino pa'y kantakan ididi otom pupuan nga boroson det ay oso nang pagyuhupan to ko at tugas-tugas iswa nga gereja. Ako giakoy lo. Agumo na pa'y ralan to ko tid mangilag. Ato ko monong koylo o tingayaman nunu po kaguhot kaubasan nad alasan to kad mada da tugas. Koylo o tingayaman nupo. Ngayon no pa di manginsa kom o tingayaman ka na po. Nukadi. O tingayaman ka na po magakun dat kinorahingan. Kinorahingan nga o tingayaman ni magakun dia. Kamatindig kon ko iya di kari. Jadi o tingayaman to ka na po di dat kada borosad borsaksi kumatulun dat labos. Iswa nga gigereja nga o tingayaman to ko no. Paingkuro na diri digi. Mamaganap ididit o tingayaman ka na po magakun dat Yesus. Iyo nga at tingayaman ako'y magakun diyan itagwangan na kinorahingan kamadig manginsok no mati diri. Jadi gumo na polot ay pawayaan dati dat mangilag dat tugas-tugas iswang da gereja. Nga sorohon na dati dat moy otom pupuan na wokon ang pagyuhupan dati. Pagyuhupan to kat tugas-tugas i gereja. Sa kirad anuan ka tugas umbalan na kaya umbalan to kanad ay manumboyo itugas dat numan po tumboy o kumadati. Yadigi. Okay. Sway kayri sakira na po ang dati potapikad isuang da walay. Isuang da walay. Paingkukura hila kamoyan dat atang pupuan. Ay laan na dako ri. Ay laan na dako tu. Asaro takod mo man sa harapira-pira na isuang da walay atang pupuan. Okay. Isuang keluarga. Isay kasariot atang pupuan. Itapa kay tina. Kapitimbang-timbang ibagyari bagi. Okay, miagal po mo gonsok isay atong pupuan. Say ko asaru mo mirapa. Sudah pasti itina nga haro nag ikusay bo. Nga moy dot ay sa ilod na raitan ni mertua di musa itiwanan di musad oso nang tiaga lindo ka. Nga ay pagyuhupan ni kadahod iswang dat keluarga piyagi. Isay asarum mo'y papatamo rinomos. Isay asarud montutud rinomos. Isay asarum mangimuhaw. Isay asarum mamupok kain. May papakayad. Sayra no pod sarahon kapya dati kakusayan. Ay kakusayan nga. Yodit ingay no po tando ingay no po karuhang. Ngon kapya imbulay ay mo. Mogonsok. Dondo nga mogonsok ni sawan no. Di silod payrang diha paingintang maku-pako pa isawat kadya dit angaman. Mogonsok isaw no pangay mangimuhaw. Asa nang nakumbahal ta kay sa minggo ang insan mangimuhaw.
may panusik kain, may pasuang misin baso, may pakayad. Gisam mo momolopi, may popopi, pia di kain nga. Karuhang ki. Papakan, ditanak, mangidud ang pempos na tayo ka, momonsu. Kasari karuhang. Kailah ta kay suang ginawa dila, kano pa dila digi ay. Asanong kadadid mo opisyo do, kaginaw dilo nga, hari akatama mo boros. Popi, yan na pod iginawo. Kan ka iya di kay kangonduan kay. Nga haraw nagi kadawhit. Ina po hit. Asaro dat popindalan dat tugas at ay isuang na keluarga nga ikusay. Ikusay kadaw nga iya di ginawa di miagal na pod dit kangonduan. Sekiro na pod ikusay asaro mo gonsok nga suang nga pag ginaw siya nga ay osano nga dadi misolioli ka. Nga ay kauyo hiri sumono. Sekiro isi ano po manusik kain nga kasaraw hari so ang ginawad. Sanong dadi mihop ka. Sapi dua-dua. Iya di na nagyari po. Nga hanya mimpi to. Nipi to ka nati kamon sa pidudod ay kadang-kadang kat huyan no. Agya oratian kapi ri sumono mo. Ay oratian ki. Kamoyan daw miyuhop ka nga. Impira na miyuhop. Mabas-bas ang ngayon do, ang ngayon talo. Iya, nakago mo ng pupu edit tagwangan ngay. Asano, kadagadi miyuhop ka. Jadi, nunuh nang kudihot ay pinunuhuan di ilatiwanan di Musa. Mamalantik kod pira-pira tulun na manghup ka. Imilop paharapan. Isuang gereja nakura tu hara jadwal tako. Hara jadwal bertugas. Tu ilo nalo kamoyandat adando atong pupuan na sangulun. 2 tulun, 3 tulun. Nga, masalah na pagya nga. Harohi jadwal nga, ay tanudon bo. Harohit atumanod. Harit amo ng koilo. Nakaumum na di hari sabatat iti jadwal dati ka. Moni kita daw hiri WhatsApp haro. Kaduhong ka di hari sabat nga. Aya, nakaliho ako. Kaliho na po moni kid sabat. Iri kagoy masaala ikabaling kahang nila mo. Jadi, ino po dihit ay susunod di tiwanan di Musa nga mamalantik katulun anuan da tugas pagiduduon pengka nagid igereja nga pagiduduon nagid tugas dahiri. Okay? Iwalay ikamundat ay dami lo pagiduduon ni piuhupan dagya iwalay la. Okay? Tok aramay nung tidaga miuhupay tu hinogadua diri. Pengkurandad it sa pilahing-lahing gadi nga miuhup kasari nga tok. Iri hit kebahagiaan dahiri di. Halip ya may galidi nga mantad ko harati kamoyan dat tuntutan hidup. Iti na padi kamoyan dat pihupan nga ay may galidit apang kalat kaindalan dati isuang na keluarga. Mantad ka pekerjaan dati. Hari kumaraja dong tuong. Kontak ko ship malam ko. Pengkura ko na did. Kaulida nga daw nga. Ponyo do pon.
kauli kadang-kadang nga nakapagyuriasnit suang walay harna minay sikul, harna minay karaja, itini kamon da tuntutan hidup bagi. Iyati na po nga, hara na pa awayaan dati dumya galilo. Haro ni kapitit akaul bo. Nagi patalibon. Haroy kapihit ipagilitan datit akaul. Paingkura kumon kud akaul. Makan, sayra makan hinggo na pa isipay rikaw, hiri ni piring. Ano ko pud mo'y piapatad da hirid dapur, may patad hirid bisin sa kirod paswangan daw bisin. Tay ko mo'y pailih da hiri singki. Dawlo na gidi mamalihong. Mangigit po may patad nga ako pud. Irinit tokoy. Narutum na. Isay da ko hitiyad di. Iatid iswang walay ay sa ni kamondot mimbos-bos bo. Haray mo tigahit dambokondot ay budaya tay ka adat ko basanan kung balakud ay moy rikotot iso akaramayan kanduri bari bo. Ino pa ikakusayan nga hirinad tumimong nun day kakusayan ngonon doon way kupi sanjagi kupi iri nando mo gisasaritad sa sigupsigop ino mo gisasaritay kakusayan iko ngonduan ngonu intad hiri dapur nga tao ngondo na po ngay hirini kumaraja ito ngondo ino pa ikakusayan nam iya di na mato ko basan di lodi nga kuy kataran na tiyo ko kita hoy iya dit ay sorohon lagi nga ay da apato titid di bagi milon na pohom no basta ka napad iwalay magyuho pa kumaraja am kamanda karaja dapur nga pagyuhupahan ni kasari montaki bujangam ipipian man tadlah jadi ilo na dogyahit ay kataadan da iswang dat ay keluarga ilo mo momon si jadwal nga ay say sala patamo rin namos mamalihong gajamban mangimuhaw ay sebo sala bo milon na pori gumo lagi ipagilitan datid iyo di na hit paindalanon jadi ino po hit tamudan kapilo nga iatid iswang keluarga kada na dadharaw hit mimbos-bos bo makan nga hari tiyo di bo harawi kopi tiyo di makan nga surungan ngay ay si salad di manok bo saukan ni karuhang ay sige salad tiyo di nga haro kada pun dad it saukan nga tumogod oy yo disuway ni kadit di hoy kada na tinggal po mirikaw basanan no porid kakan ko iya mamolihong kapiring nga oingga nando gyahot ay tugas sidit atong pupuan kasari puji Tuhan puji Tuhan tumimpun da bay na mumbal ta kanon dad popound dari dit itiad di umbalan pagid it mo na pat kapiyagi umbal na tango insan dat magano ko ditugas sidit karuhang no iya nga ino po manusik kain mangimuhaw mogonsok iya nga ino po nga tok opurimanan matik yoti pamakapiyati ka irinay ka mo natulun dat aga ni matamintong nga aga ti malihawad manan kumbal ta ko pom oratian nagim iyoti ka wah
Om, ilo ni kamoyondot haratit memuridkan. Oy ganganak isuang walay dati anuan tako dimulahinggot tugas-tugas sa iwalay hari Isnin iya amon si piring. Hari Selasa iya ot tukang tandas. Hari Rabu iya ot mengurus kain. Hari Kamis iya apa-apakan no manuk. Hari Jumaat iya memonsul letingau. Ino po hit tugas-tugas di ganganak nga i kamoyondot iri no hit memuridkan dati. I momon sa idadatid osilit tulun-tulun dit haro tanggung jawab okon ko anga kaul om sairat ori kata timpu nga saira ko tangkiad ko mentado keluarga nga ino po hit kapurimanan retiad di nasagulo naman tad manusi piring kan na tumongob kailo kan no momolihong gajamban ay lano no sangin saram sangin sarampak piatay sumono nga it asapan no na momolihong jamban gi manusik kain kailo kano ngay kamuyandat ilo na kamuyandat memuridkan iti manusik kain nga cabaran ni mat harap ya misin baso cabaran ni nga kauntungan ni masumono kaubasan dia di manusik kain di nga mingkokog pa dipakit pingkokogon pa siya pakit harano patusin kada na pasunod kanunod ang limon ho pa ringgit ang hatus diri mo ti kalabihan dit manusik kain nga ina pa'y kaumburingot kadang-kadang tanganak iati pe imolohing nga langkason takono pati rasok dati may pailid diri bisin man pagya turo-turo man po ung karabo sa kirod isa luar numan dati lopyo at hilod dompok man po iduo ilinopi sa kirod iti rasok paili sa kolongan dati sa paimbulayon nakurto yun di sayra na pundod kakaton nundod dit manusik kain nga oso nang pa siya poswang hirimisin baso ano tagalom pingkoy nagisilongon sa kirod isantut sa kirod mano pa ilihad diri panusian na kain ay no ung karabon po kadad pa yung gulong susah po mang kahit tukang susi nga milo-milo na padad miyagal ko ilot pakayan dalang sandiri manusi ba sandiri umbalan tiad dila sandiri tu ikamundat paribadi kakagyalat tila isay ko hikongon duandat susedit isawhit kain nga songin sokot pohit lampin na hirid haroy matuy tiad di irini kamundat ay ingganan datit okon piya ka iya tiit bertugas manusik kain antakan di nga ingganan ni gay tugas dilo sanong-sanong isutakin iduon dati man po tulido sambolikon sa kira po sambalik pondaron kadad pa yung gulong tiyo digi nah jadi ilo na lakamondot pemuridan memuridkan dati iswang dot keluarga pia rupanya iya ti pia tinong kalau tahu nga apa na kamurid dot hal-hal tugas-tugas sa keluarga ay ampain kanang ikadaw iswang na gereja itugas-tugas sa gereja ilatanganak dati nuani dati tu sayra na pod ay korikot tilad miyagal ko isikul no bas no ilo
kemudian da tumagwang nga iddapan pembentangan no bas no. No bohiton. Berucap no bas no ngay kumbala insandet ay harus ang ulo na sigo dami boboros doho. Ay, kailah kapia kay berucap ki kasya dami boboros. Ay ako kay latim mengucap kang berucap nga obas kan bagian dilegerin jandet takitaku kasya. Iso na pumantadet ay dati teka ila kamanda mamurid kan dati det sayra kong ito kod isaliwan nga iti tugas-tugas sa igreja. Ato kono kamuyan det ay atang kaboh, right? Ko tugas-tugas sa isaliwan piya tu naubas ako na tugas sa isang gereja. Puji Tuhan. Isikulan, oy, nung Koreano mamurigan nila sikul, ay so na di kamundot lapcharmin, manyapo. Harap pa katugas sa tiyo di dila sikul bay no. Pungut sampah, saraw ko pa kapya di laidot, ay ino pa sikula randah po nga itinapagyandot ay padang sikul, kawasan sikul nga gumu ni kamuan kuhod tabok tapi. Wah, timungon na disiguit budak sikul poborison. Cabut rumput. Cabut rumput ka, buat cabut rumput. Ino pandai ngon utusa nga ikamun ko tabok tapi. Memanaw to kan pang sumukat gadilad sa luar iri. Tok ay sampadang man utusa itabok tapi. Karubadi kamunda rumput malu, utusan rumput malu. Agumo numatigarid. Tok sansonggol latilo. Mumbalon da main da pagirali rengan da paping kayo di tambalut. Kami kaburukan lagi. Jadi sekiranya pa rin isikul lambang kati magya sakot lambang kawakan gitu. Sekiranya isikul na yung Korean la kamundat memuridkan nga tatap na ay iwalay na po haro kasari ilang mentok dati. Ilo tanganak dati iyati pia mikaruhang nga haro hikasari ilot kamunda memuridkan iswang na keluarga. Paing kanay kadawd iswang gereja nga moydet ay sa ilo kamunda atong pupuan irih na did ration na dati nakura tu pagyuhupan dati la tugas-tugas ngay moyd adaan da haro atong pupuan dat ay itisam tisa dati nga pagyuhupan. Iso na pakaguhot ay naritanda hiti nga tidak baik. Tidak baik ka. Nugya ka mo nilot tidak baik. Doho na pod matudi osonong iti doho ti kaubasan dati iti hoy. Doho na pa kaubasan nga ako pa kasapid dit. Ako pa kasap, ako po kasimbogoy di karajaam mamalaho ako nagitulon. Nga naritanda diti ay mati osonong iti odi ka. Yadi dari bagi. Iswang kawalay pa yung kuro. Pada ko asapan na tumagwang makitulong lagi ka pa yung kuro. Nga iswang po ay buru-buru na haradohod kapurimanan na tiya diit. Maan na po sandiri. Hingga piyad alambat-lambat. Maan na po sandiri. Nakuro. Tu haragyati kayakinan to ko bo. Haro timpud-timpud ayakin daw wakon.
da papaindalani ditugas. Moy dat puas sa ginaunom, man nagisandiri iti inggo na pod alambat-lambat piad ahatas ka. Nga ay o sanong iti adi ka. Anuan takod katumbayaan ni wakon. Iswang nagirja ka daw nga. Haroy matikan ta kopiohit. Mada daman ha katugasit kumadisuay. Nukuro. Ino po'y katumbayaan no kumadisyo nga ay so. Teko, muda sikod ay siya kano po paindalani dit tugas. Teko, milo nagiborosan dat mamahakim ko siya o bubuli ako nagi kay siya ka. Kada na darim yung bulat yun diki. Jadi iso na pakaguhot ay apatut dat mandati poy mo gono dahilo paburuan dahilo nga haroday katumbayaan dati kumad tulun da suway. Haro katumbayaan takod iyolo na po nga kano dat mongi giti ditugas di miyampay penuh tanggung jawab. Ampay ka tako nagid sayrad anuan dat ay tugas nga kada tako na palangalangan maan kopyo. Moy ino pay katumbayaan dat numan poy liho kumadati nga ay kada dat ababak dahiri. Tu sayra no pod insan dat ada ti atumbaya iri nga kumurang katumbayaan dahiri digi. Iri ni kamoyan dat umbalan to kono sayrad anuan to tugas nga managyad monopot to kono kapiyad papaindalan dit tugas sa pinatumboy kumadati. Ay, pukulan na mo hay. Haro po mati sumambayang iti dahay ti. Paingkurin na dako, yadit hara-hara na hot natutupan dat akita ko. Iti na po kamayan dat ay mamalantik katulun da suway, damang kita tugas nga iso ot ay tindakan dat pintar ka, tindakan yang bijak. Irini kamuan dati dit ay timpunan nagidite no, dat sayra da pagihupan harapira-pira tulun dat papaindalan dat karaja nga agayon wagya tongkop mo. Okay? Agayo tongkop o ruhaid hatas o ruhaid o siap tugas-tugas ngay ikaraja. Jadi suway ko atong pupuan o sanang indo ginawo o ingganan sang purhot kahuyan o silid isoot pinting ubasan pamuridan nga nogi kadaw inopohit orikot dati nga agayo ho hanab sa kiro mangasok agayo hot orilik sa kira rumilik paingka nagitit nuno na poit mila datid pagiduduon iswang dawalay tugas-tugas ngay iswang da gereja umbalan ta kono dot ay magyuhop moid ino po hi kapuri mananid di nga oyo ta kono pod kagal magyagalagali kapuri manan ang taod ngay iswang dot ay pagyuhupan ang tugas-tugas ngay. Okay, miya galit pahitian to kono ti pelajaran iti hom ikalansanan dot ay miloh ta kono dandod kapag yuhup maya dan nuno pahikantakan iswang da kay sisan natit ti kaswabon nga puji Tuhan to ay kapag yuhup ta kay kasari pakita ko hom haray kasari o she ditit kabaktian dati ilo na ngay at kapag yuhupan dati lo kano misis at takod iswang sambayang kinarahingan iswang kerja sorga konsikaw dat kaswaban diti insan pod nakalimpupo siya heti kay sisan da sambayang kaswabon
hingga na pa inimbulayan dahay right ko iti paghihupan atong pupuan iti palayanan tugas-tugas ngay among irid isuang da gereja isuang da walay teko isuang da masyarakat nga mila na padam haradahat paghihupan dahay may insana na pa'y tugas-tugas idi nga paingganan ada pa paintalang kapurimanan dit amu osanong amu osimbayan dat itisam tisa dahay nga sayra no pod hara kasari iti paghihupan dahay nga hirinundak kaintalang iti kataadan i orikot it osantob nga agayo nagi kadawhot tongkop Tuhan o gumuo kalamukan dahay isuang piyak keluarga lebih punad isuang at pelayanan igereja nga hara timpu-timpu dahay sebagai tulun di kaubasan hara kolomokon hara kapurimanan pahuyan nga may nayahay anway dat ay panghupan may ada semangat ta isuang pelayanan may nuno na pahi tugas sa patumboyan kumadahay nga ano dahay dat papaindalan miyampay osanong nga ginawa nagi miyantak ni karahyan kung sigaw Tuhan mantandot sa kadungno mantakit insanan makikinongong gisambot isuanggot tadaw sa batabay no nga kanoy had misisad isuang nakabaktian dahingga no po sa kirad isuanggot kalidasan isuang panasakit nga anuay na kaiduan nagi kalingasan mo'y kanoy had papatilambo sa palayanan dadadamat iti pamagudan iti ampunano do sa dahay Tuhan sambayang dahay isu ngaran ni Jesus amen. Okay, kung si Kaud ginapagyampayan dati di kaswaban sa matabay no hinako po tatap do kapiro ba takod kaswaban da swab okay? Pwede mo majanji ti kabaktian da tutup sabat tabay na to kita ko agumuot agumu nahi nuridi online do agumu na paingan dati suwango dat untuk kabaktian nga tatap na kapag yampay to kakagod kaswaban na swab hinako po asanong tadaw sabat